Tala whaotala le tae au lau Samoa Entertainment TV mai apia. Tala tuliloai a matai i le so o na vala au moli mau le whaipule manu malo. O le palo tala ititi a vai maunga tolu le fionga lau timu ia o le sewa ai. O le whaipule lona lua le ale itu malo le nei itu tonu le tausanga mua mua no fo inga. Ale pale mene lona sfulvalu a Samoa. O na nafine wha o mai moli mau le itu tangi. Ale whaipule talu ai le na manu malo mai pano ta tele lu o lua lima. Le fionga tai ali seu fiti ai masu. Pei tai ola na whai unga e lango le malo. Na afua ai le palo tala ititi. Mamamulu ai lona no foa. Mai atu ua ia ai le whaipule ia lau timu ia. Ile wha torsina. O moli mauna ta walunga ia ai le itu tangi e tai ali seu. O le ainga lea e nonofo i vawala. Ma moli mau mua le tamao le ainga. Na ia tau e late ainga ma lau timu ia. Mai na ole whaalua lava o na alu ile ofisa o lau timu ia a o whaipule. Ile nofo inga taluai. Mosef Sosoani i mea whainga aruenga mai polo keki ati na e tu malo. Mangata mai ai lava i ina alo na alu iai. O nā taimi e lua na vane ai ele whaipule tupe i ateia. Na alu mua la whailua ai. Matoe alu atu ele i mawatu. Aina tauane e tangata o le ofisa. O lo manao le whaipule i ateia. Ma afuai o na toe alu iai ma whaalua ai loa i ina. O na la whailua i malau timu i alona ofisa. Mangata mai ai lava e peo na i et moli mau. Ai whaato ato eva ai lava lea i alau timu ia. Ina ualu atu ilo lato fale mo le taimi mua. Na ia watu ai le tupe e lua se lau tā la. O lana tala i alau timu ia ina ua atu ilona maota e awal popole. Le a palota umatu lona ainga ia ta ia vanga na aila ua ma le a whawhine e palota i le fās. O le tupe na whaapa ue lau timu ia ilalo. Aina iloa ane lona a whawhine. Ma whasiringi ai ia le a whawhine sa le i fia i a lau timu ia. Le a whawhine le nana tūla i muli. Ma ia whaamatala i le whaamsinonga. Na taunu uatul ta vale pongi sa tio ata ilo lato fale. Ai oso tua i whafo lau timu ia. Sa ia mata ia laval mafua angole o atu le sui lea i le aso. A wa o tae au le aso le palo tala i titi. Ai olona a inga wa umo na whaile lato tala. O lato e palo ta le amiotonu. Le amiotonu le wa ia langolango ina ai le pati a le fas. Ma le sui a le fas ilo lato i tu malo. Olona tamasa a whaila tala malau timu ia li taimine taunu o tuai ilo lato fale. Na ta wele toi ina o le taimile na. Na ta wele toi ina i le whaamsinonga o le taimile na ia ta wai ia lau timu ia. E awole popole o ia male a fine palota i le fas ai olana whanau e palota mo ia. Ele ia ile a whawhine le taimina whaia ile tala le ale toi ina ia lau timu ia. Ma ena ta ulava ele a whawhine i le whaamsino. E nate le iloa se whainga tala alona ta mama lau timu ia whaapea. O le savaili ese o lau timu ia na aluane ai mawhasili ilona ta maa i le tupe. Ai whaiane le toi ina e lua se lau. Sa ia whai ilona ta maa e toi whaafoi. Peita i ele o tūsia le nā foi tau o le toi whaafoi o le tupe i lunga o lana whaamtalanga tustusia. O le amatanga o le mōle mau o le ta maa o le ainga lea o la ue tau ainga ma lau timu ia. O le so e amatavala awai mōle mau a le tu tali a le li i whaipule ia lau timu ia i tua inga o whainga whaala atua mai le i tu tangi. O se matati awa mōle mawina le ngata ina mita ai o na mātua. O a inga o lana whaala po putonga lo ngalue a ile nua le lofa. Ai o whaala po te putonga le Pasifika. Ai wāngia na fo i lunga. O whesota inga telewa vavele mita o le malo Samoa. Ina ua tōwhia i le fionga mata a whaafātino utu mapu. Ma tō tino le komiti o malo au whātasi. O le aia tatau tangata i aimana o ngatu mau Rights of the Persons with Disabilities Committee. Ma ave ai o se Samoa mua le ua tōwhia i lea tō tino whaavao malo. O le tōwhinga na whaapalota i le fono lona suluiva o malo e le fono. A malo le aia tatau tangata i aimana o ngatu mau. I le ofisa au tu o malo au whaatasi i New Yorka i le vaia sonei. O le taun ungal palota nā tangia i le mawalunga o le aia isi atunuu i le sao le taita inga Samoa. O le usunga fono a Samoan whailua iai, le fionga mta wha ma sui atu i Samoa e au fiai, le sui palamia o le sui o le malo Samoa i le ofisa o malo au whaatasi, ma le ofisa sili mta ngaluengo tina mta maitai, a o lumana il palota ina o sui o le komiti lea. O se taun unga,
na talia fia e le fionga minister ta ngā ruenga o tinam tamaitai, le fionga moe wha o Julius a kui lea na taita ia le au malanga. O le manatua ai o tautua tamali o le tātua tunuu, o whaapawina i le tautua le fionga afa masanga wa afusuanga telesia alipia, ma tau awat iai le whailonga o le polo inga mo ngā ruenga maua e ma le tau le leia. O whailonga tau aloa na tufa i sāsā o le ono whātau sanga o le tūto atasi o Samoa. O le fionga afa masanga wa afusuanga telesia alipia, e le ngata i tono le tunu e whapea fo i tūlanga whaavao malo. Ma sātu ina atu ni sāo whanga mawa e ile arualu i luma, o so o se tau mo whainga ai mai se lava i le poto salalau. A o ina, tūsi o tūsi, whaasai e nisi mamata upu wha le lotu. O le fionga afa masanga wa afusuanga telesia alipia, na soifua mai le aso sufao a pelila ta siva whātasi, mai ua walu se fulu whātau sanga o lon soifua. Mai a fiu anga o pālisi, whāsta o tai, loto pā, le pēa, whale a si uma manono. O le awhiwa se la wono sifuru na awe ai mawhai a ongo le rua i a onga amata i tāmalingi. Whaatu le ofisa au tū ma onga amata i songi. Whaawai ina le a onga whaawhai a onga, moa onga amata. Sa awe am whaatono le proklame moa onga amata i le University au Kilani. Lua awhe male fitu na ia whaatu ina le a onga amata i Avondale au Kilani. Whaululunga po kalame moa o onga whaawhai onga le Pasifika i au Kilani. O se tina wailonga i lona sao tāua. I le whaawhai le leina, ma le whaawhaina wa onga amata i Samoa nei ma New Zealand. O tala nao le tai au lau Samoa Entertainment TV, tuliloa mai ana tala i o vai whanua i le afiafi.